Thokozani bogogo nomkhulu uGogo Bathini Mbatha lona ku Gogo Bathini Mbatha TV on YouTube. Siyaqhubeka njalo ngenhlelo zethu eziningana. Namhlanje ngizonika ama video awu2 soqhubeka ngodaba ubizo siphinde siqhubeke futhi ngodaba lokuthwala. Umbuzo ke la ekuthwaleni ke siqale ngalo yokuthwala uthi wegogo right ke kuyini ukuthwala? Awungicacisele gogo, baningi impela abafona izolo namhlanje ekseni bathi usukela ngolesithathu bathi wegogo siyayiza ukhuluma ngelwane ini akusi-unpackele igama elithi ukuthwala. Igama elithi ukuthwala lichaza ukuthi ukubooster amandla onawo endalo, uwabooste ugezeke ukuthi uzokwazi ukuthi ube nani ujabule empilweni. Ukuthwala akona ukuthi uthwele ngesilwane, khona abantu abathwele ngokukhuleka. Ubooster amandla akhe ngokuthi uyakhuleka, uyakwazi ukujula ngesimo sokukhuleka, ejula impela, ethandaze, ebize bakubo noma akubiza uNkulunkulu uJesu wakhe noma yini indlela akhuleka ngayo, ukuthwala kwakhe lokho. Umuntu athwale ngesimo sane, isimo somsamo, ukuthi ekwazi ukujula ngesimo somsamo, ekwazi ucela edlozini, enze zonke izinto, akhokhe izikweletu zedlozi, enze inhlambuluko, aligeze idlozi lakhe ukuthi kube idlozi elibukhali, kube idlozi elikwazi ukuthi limvulele inhlanhla. Ukuthwala ukuyigeza wena, ukuyilungisa wena. Ukuthwala ukwenza okuthile okubandakanya isimo sakho seyimali, ukwenza okuthile okulifta, uku-enhance konke onakho. Amandla akho uma ku2%, ukuthwala sokukususa ukuthi hayi amandla ami ongenani mabe ku51%, noma mina ngifuna amandla ami abe, ngifuna ukuba ujikelele, mina amandla ami ngifuna ukuthi abe u100%. Ukuthwala lokho bese umuntu athi kuyingozi ngani ukuthwala? Kuya ngokuthi uthwale ngani. Simple. Ukuthi ukuthwala kuyingozi ngani kuya ngokuthi uthwele ngani. Ingakho ku first episode ngithe mina ukuthwala kufanele ukuthi uma uzothwala, thwala ngento oyaziyo, buza imibuzo, ungangeni nje emzini womuntu uyothwala uthatha into oyithathayo ungazi ukuthi wenzani. Thwala ngokuthi ubuze imibuzo. Omunye ke wabuza ke umbuzo ukuthi right ke wemthiye lento mase ngithwele ngayo ke mase ngifuna ukuthi ngiyeke ngingasathandi noma sengibona ukuthi hayi isimo sami sempilo engazathi sesi right, ngenze njani ke isimo masenjalo? There's no turning back. Ukuthwala nje gogo. Mo turn back na uzobona izinto lento iyafana nani ngokuthi usonte izinto zakho zambe kahle, uganwe kumnandi esontweni uliyeke isonto bese izinto zakho ziyabhidlika ngoba le yangiloso wahamba oyilanda le yankonzo lena usuyishiya endleleni manje awusazenza izinto ubukade uyithembisile. Edlozini uyayenza izinto zomsamo, wenza yonke into kube right, umsamo wakho ukhanye usuyayeka nje wena. Nje suddenly usuyayeka manje izinto awusayinaki, usungana nentombi la ushisa la khona impepho, izinto efana lezi zinto zakho sezana seziyamoshakala ke kukwena. Ngane zakwethu okunye kokugcina, omunye umbuzo kumbukeli weGogo Bathini Mbatha TV uthi wesalukwazi sendoda awungitshena right ke sengithwele ingane zami right ke mase kuthiwa ngiyahamba ke emhlabeni ngenze njani? Hayi phela ke kufanele ukuthi makhona ukusebenzisayo kube khona umthemba ngokwanele esimeni sasekhaya ozokwazi lo muntu lo ukuthi wenzeni, uzothi ke musu ulokhuzana umthemba kahle noma usuready ukuthi ukhulume naye bese umtshela ukuthi mntanami noma makoti noma mfowethu noma sibanibani, mina into engiphila ngayo yile. Mase ngaseke emhlabeni nohamba nekuGogo Bathini Mbatha usendaweni ethize empangeni, uyena ke ozontshena ukuthi yini le anginika yona. Kodwa into angizontshela nokwamanje wathi kimi lento esenziwa kanje impilo zenu zoba right. Ibonus question ke ebekhona ke namhlanje kuseni ithi salukwazi sendoda siyezwa ke konke okuchazayo. Sengibuza lana ukuthi ke mase kuthiwa kuhamba wena ke emhlabeni wegogo kwenzakalani? Loyo ke kufanele ungeneke kulombuzo wayizolo ku episode 1 ngithi kuwena buza yonke imibuzo wegogo, umuntu nawe unganginika lento ngiphume ngesango ngakusasa ngithi ngiyakufonela ifoni ikhale egxobeni, ngizokwenza njani ke wegogo mase kuthiwa nakho ke manje na awusekho emhlabeni? Kufanele ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngiyiphendule lo mbuzo lo, noma lo muntu osuke uthwele kuyena kufanele kwazi ukuthi eksisize.
noma futhi nangaphandle kokuthwala ngane zakwethu. Umuntu kwesinye isikhathi umuntu nje omhambayo ufanele ukwazi ukumbuza lo mbuzo le baba mangasiwa noma gogo noma baba noma auntie noma bani mangathiwa sengiyafika la ekhaya ngithola ukuthi hayi impela emathonga sebacelile kufanele ngenze njani fanele umuntu akutshela ukuthi hayi la ekhaya umuntu engibambisane naye indodana yami umuntu engibambisane naye ingane yami indodakazi yami umuntu engibambisane naye ugogo lona wathwasa la ekhaya naye inamba yakhe izinto ezifana lezo. Ngane zakwethu inkosi ithele umusa engathi konke empilweni zenu kungacaca kungakhanya engathi zonke izinto enifisa empilweni zingaphumelela. Okugcina nci ngane zakwethu uma ungayi ukuyothwala uma ungayimisele ukwenza imigomo nemibandela yakhona uma futhi ungayimisele nje ngokuthi ube patient. Ukuthwala kudinga umuntu onesineke, ukuthwala kudinga umuntu okwaziyo ukubekezela. Ukuthwala lokhu kwa overnight uthi ulele ungenanga ishishume esikhwameni usuvuka wena ibhangi lakho kuna 10 million into engekho lo yamaponga lawo into engekho ngane zakwethu. Ngicela niqaphele ngane zakwethu inamba 083 5339183. Uma uqeda njena ucindezela usubscribe button no like button ungaphinda futhi uyithatha inamba ethi 083 5339183. Ngane zakwethu inkosi ithele umusa. Abonga.